بانگا اشتی و جواکا دموکراتیک جاهید کرکازاک لآسیای و روشلاتا ناوین روژین دیروکی تنجین مخابن اف دیروک دی نب آوه که ارینی بی بیرانین دیوکی تراژدیا مروایی بی بیرانین جه هفته جوتمه 2023 و وروه لروشلات ناوین هر روش شر خوین کوچبری هسرین چوان و هر وکیدن تراژدین مرووید قومن هفته جوتمه 2023 حماس اریش اسرائیل کر. اسرائیل جبو برسواوی اریش بده 3 سالن لفلسطینی سری لسرمل گور لسر گور نهیشت. اسرائیل بوی آوایجی نسکنی. سروک حماس اسماعیل هانیه ایرانی کشت، خلیفه هانیه یحیی سینوار کشت، سروک حزب الله حسن نصرالله کشت. او دناوان گشتانان ده جمرنا سروکومار ایرانی رئیسی جی با آوای که بالکش و گمانبار بو. دمرنا رئیسی گمانبار ده رولا اسرائیل جی تنیقاش کرن. اونها جی اسرائیل باشور سوریه لگوری خواه به هنجت اولکاریا خواه شر خواه دومینه. دوین آف برده اساد شام ترک کر. جولانی و ریخستنا خواه هتشه بون دستلاتدار نو ین شامه. دور ایرانی هات بیچان و ایران جیجبو که خواه جهلوشینی بپارزه جی قادین روشلات ناوین و کشیا. شر حوسی، امریکا و اسرائیل دست بکر. نهاج شر هندستانی و پاکستانی دست بکر و هری داویجی بلوچستانی سرخوابونا خواه ایلان کر. دنا وان گرمول و گشدانان ده مروف بحثا شر روسیا و اوکراینای نکه اوه کم بمینه. لچار پارچه این کردستانی جی گل کرد و وینا گل کرد لهمبر کشتن کوچبری و هریکا خوینه هلوسته که خورد آشتی نشان دا. لروشلات کردستانی دمک دریجه دناو ریخستنین کردان و رژیم ایرانی ده آگربسته که لیمخابن هویتیا رژیم ایرانی لهمبر جنان سیاست مدار و اکتیویستین کردان دومه. لروجوای کردستانی رویبریا خسر رویبریا که جواکی آرام و کولکتیو که همو رنگین باکور و روشلات سوریه ده دناو آشتیه ده دجین آواکریه. ایریشی تو جواکه که دن ناکن بتنی دخوازن جواکا خویا دموکراتیک و پرنگ بپاریزن. هن دولتن روشلات ناوین به تایبتی ترکیه باکور و روشلات سوریه ده حالی خود ناهیله. لباشور کردستانی جی جیانه که آرام هیه و ده دمین داوی ده جی رویبرین باشور جبو جواکا کرد و اتفاقا کردان دناو هلدانین ارینی دنه. لباکور کردستانی جی روشین دیروکی یعنی ارینی که دناوا خود مترسیان جی دهوینه دقومن. برز اوجلان 52 سال بری لهمبر نهقیه که مزن ا دولتا یک پرست ا ترکیه تکوشینا جیانا و کف و آزاد دابو دست بکرن. برز اوجلان به تکوشینا خواه هبونا کردان به ترکیه و دولت نهرمه دا پجراندن. ناسنامه کردان هات پجراندن لمافین بکار آنینا چاند زمان و خواره و برنه نه هاتن پجراندن. برز اوجلان جبو تکوشینا مافین کردان تکوشینا ربازا چکداری و که ربازا که بنگهین نددید جبروی اوجلان جه 1993 ور و هر تم محاده بشه. هگه کوریل سیاست آزاد بیوکرین ام جبو تکوشینا مافین کردان و تکوشینا جواکه که دموکراتیک آمدنه کو دست چکان بردن و مجاری جزمین تندی بکشینن زمین حقوقی و سیاسی. بیشتی 32 سالان و به تایبتی جبر گشدانان و گرمولین روشلات ناوین دولتا ترکیه به ارینی نزیکی پیشنیارین اوجلان بو. دولتا ترکیه به ویما بسته دیگه که جوتمه 2024 ده دست به پیواجوی داوی کر. برز اوجلان به ارینی برسف داوی پیواجوی و اف پیواجو وکی پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک بناف کر. لیبلی جبر کو دولتا ترکیه پیوستین وی پیواجوی بجه نعانی نقاشا اوی که جان آلی گاوا پیشی باویجه درکت هولی. برز اوجلان جه تجربه این بری به تایبتی جه تجربه این 2008 2013 و 2015 آن ببو خودی تجربه. ده 27 سباته ده باوه که بخواه اوله بانگ لپکه کرکو جبو پکه به ما بستا خواه فسح کرنه کنگره خواه بجوینه. پکه به ارینی برسوا بانگا اوجلان دا لبل دولت دیسا جی جبو کو پکه کنگره خواه بجوینه پیوستین وی پیواجوی پکنانین. ایجار جبو پرسا دورا گاو آویتنه یا که نقاشت روژوی ده بو. پکه جربه این خواه هبون و رهیویا ترکیه نسکنی و دبین شرط و مرجن دجوار ده کنگره خواه جواند و دانزده گلانه ده جرای گشتیره ایلان کرکو جو ایروپی و لسر ناو پکه تو خبات اوی نهی کرن و پارتیا خواه فسح کریه. لدولتا ترکیه و دستلاتداریا وی اوجلان و پکه چقاز گاوین آشتی باویجن جی حتی ایروپیوستین وی پیواجوی بجه نانینه و هر تمجی تفگیرا کردان گاوین نو جارنا جی گاوین کن نممکنن دخوازن.
Piştî Kongreya Danzdemîna PKK ku di encamnameya wê de 12 gulanê de hate îlan kirin, di vê encamnameyê de PKK xwe fesek kiriye, hê jî jaliyê dewletê an desthilatdariya wê ve gaveke şênber nehatiye avêtin. Di ser de ji Wezîrê Dadê ji bo mafê hêviyê ku jaliyê DMM'yê ji bo Brêz Öcalan biryar dabû û Wezîrê Perwerdeyê ji bo perwerdeya bi zimanê dayîkê neyînî de axivin. Bi taybetî jî desthilatdariya Tirkiyeyê dîsa dixwaze bi awayeke rûnê şûştî nîqaşa dora gav avêtinê ya kê ye bike rojevê. Ez jî vê pirsê dipirsim, gelo li gorî pîvanên siyasî, hiqûqî, exlaqî dora gav avêtinê ya kê ye? Divê êdî civak rola xwe bilîze û bersiva van pirsan bide. Brêz Öcalan dilsariya ji bo pêvajoyê ya desthilatdariyê û hin klîkên di nav dewletê de didît lewma bangawaziya xwe ya fesehkirina rêxistina xwe kir û PKK jî bersiv da û xwe feseh kir. Xwestin ku rêya çareseriya aştî û demokrasiyê li dewleta Tirkiyeyê vekin, li diyar e ku ev bi tenê têr nake, pêwîstî bi alîkariya civakî jî heye. Aştî ku pêk bê, ev aştî aştiya civakê ye û ji bo civakê ye. Lazim e ku civak bi hemû pêkhateyên xwe yên weke rêxistinên jinan, rêxistinên ciwanan, rojnameger, rewşenbîr, siyasetmedar, cemaetên olî û rispiyên civakê dengê xwe daxwaza aştiyê bilind bikin û ji bo aştiyê bandor li desthilatdariya Tirkiyeyê bike û berê desthilatdariya Tirkiyeyê ber bi rêya ku Öcalan vekiriye de bike. Ew rê, rêya aştî û civaka demokratîk e.